thamaki oja thamaki eri akinya kugia witeki wa thakame na mioyo ya andu ingi gathie kwa ngoma kaitwo hoyo twethere mutongoria auni akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu mena Saulo Abineli watikane liziba akira kala maketa mwetwa Saudi akelera kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu Akiri na uge wa Jehova akira Daudi no muakathane uthamaki ume nyumba ya Saulo Daudi akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu Kiagikoro imeteba akinya kiheo Abineli atimo imana Daudi na neinuka Daudi akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu Daudi nikigetuma mundu ciethire uguo na menya wega tini thuitu Jabwa kinguma thutha kimuraga Daudi akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu Bieguteta Saudi akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu Saudi akirira kiuria Abineli 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 wakwatea ta kerimu na niguo yora kiri njamba nene Abineli wakwatea ta kerimu